Ja, u današnjem tutorijalu ću vam pokazati kako odabrati procesor za vašu matičnu. Na primjer, ja imam ovu matičnu i sad hoću da kupim ovaj procesor. Prvo gledate da li on ima isti soket. Soket je ovo ovdje što piše, a ovako to je raspored iglica. Naprimjer za AMD postoje AMD2, AMD2+, AM3, AM3+. Sad gledamo da li moja matična podržava AM3 procesore kao prvo. I sad ćemo imamo soket koji ona podržava AM3+. AM3 je isto, samo što je ne znam zašto stavio plus. Valjda podržava i AM3+. Drugo što treba da vidite dalje, da ona podržava Athlon 2 procesor. To vidite ovdje. Evo, podržani procesor 64 bita AMD Phenom 2, Athlon 2 i 7 CPU. Znači, Athlon 2 ova matična podržava. I ovo je bio tutorial u kome sam vam pokazao kako odabrati procesor za vašu matičnu. Ako vam se klip svidio, subscribeujte i lajkujte.